گھن شاید مرسی شوقین میون زو فدا میون جان فدا گھر بار ایمن ذاکرن تو پس خان وارن گھن گھان اکن مکلو نماز عید بی اندر لگان کیا پتہ مرسی نا امام صادقن حدیث شین ہز علامت تم یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا سن شین ہز علامت یل خوش آسو تلازی ونیو تھی سن شیت یل محزون غمگین آسو سن شیت آسان یعنی محرم سے اہل بیت محرم و سفر سے غمگین ہیکو نا خوشی منائت یہ سون ایمان یہ سون اعتقاد یہ اصول مگر یم سات پانے اسی عید مز پوریو یا خدا سدو یا مسلمان عید قرار دی یم دے اہل بیتن مقام رتبہ کرامات شرافت دت گو اہل بیت خوش مرضی پر یہ ون پگئی لیبل لگے مول صبن کوڑ فتوا کیا ونان بہت دپان پریت کن موقع آسان محل آسان ون چھو تھی ونان کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورہ تل سا یمہ دہ گرس مگر یور مہاراج نے پرتو تمہ گر مرثیت تیلی ون چھنا پریت کان دہ یت کیا ون ونان سارے دپان ہے نا یہ البتہ یہ حدیث کی یہ کہاوت کیا کلو پریت کان دہ عاشورہ پریت کان دہ کیا پریت کان زمین کربلا ون گر خاندر تل سا یم مہاراج درو اور ون تلس کہین بلے تمن ذاکر دپے ول ونکس عاشورہ ول ون پرو شوبیا نہ یہ پن اخ مقام پن اخ رتبہ کوشش کر